Hemjmer şeş dema pêşkêşkirina nûçeyên Arkiye fermûn sernûçe. Rawişkarê Encûmena Hewlekariya Herêma Kurdistanê dilgiraniya xwe ji şandeyê navdewletî ji bo Sûriyê di derbarê rewşa Kurdên Kurdistana Sûriyê derbirand. Wezîrê Derveyê Rûsya dibêje Washington devera aram li Sûriyê nakeve di berjewendiya çareseriya siyasî li Sûriyê de. Tirkiye dibêje navkirina PKK bi navê Kurdan şaşîtiyeke mezin e. Rêxistina Almanya ya pedekesê vexwendineke giştî ji bo bîranîna heftan ya terorkirina Şehîd Nusretîn Birhik bilav kir. Dubare silav. Rawişkarê Encûmena Asayişa Herêma Kurdistanê Berêz Mesrûr Barzanî dilgiraniya xwe ji pêşeroja Kurdan lê Sûriyê ji şandeyê navdewletî ji bo Sûriyê re derbirand. Mesrûr Barzanî li ser Twitter bilav kiriye ku dilgiraniya xwe ji Gêr Peterson şandeyê navdewletî ji bo Sûriyê re di derbarê rewşa Kurdên Kurdistana Sûriyê re di çarçoveya Kongrê Mûnîx de nîşan daye. Mesrûr Barzanî tekezî li ser wê yekê kiribû ku divê danûstandinên berfireh لگل تواهیا پیک هاتین سوری ورکرین تاکو گارانتیا مافی تواهیا پیک هاتیان به تایبەتی کردین کردستان سوریه ورکرین. وزیر دروی روسیه سرگی لاوروف دبیجه کو حول ولایتین یگرتی به درستکرنا دورا آرام لباکور سوریه آلیکاریا چارەسەریya دوزا سوری ناکه. وزیر دروی روسیا دبیجه کو هولا امریکا به پکانینا devera aram alikariya çareseriya Sûrîna ke û dibe ku rêkeftinên asîtana werin cîbcî kirin. Di kongerekî rojnamevanî de duh roja şemiyê, Wezîrê Derveyê Rûsyê Sergî Lavrov derbarê pirsekî li ser pêkanîna wilayetên yekgirtî bi devereka aram li ser Bakurê Sûriyê got ku dema niha zehmet e ew yekzelal bibe û ya herî baş ew e ku giringiyê bidin rêkeftinên ku di çarçoveya asîtana de hatîn encamdan. O planên cuda cuda yên ku dewletên li derdora Sûriye bi şêweyekî nerawatî bi taybet bi beşdarkirina gelek aliyên nerawa alîkariya çareseriya doza Sûrî nake. Lavrov bal kişand serrêkeftina di navbera Tirkiye û rejîma Esed de ya ku sala 1998 de hatî imzekirin û got ku ew rêkeftin alîkariya hevbeş di navbera her du welatan de pêkanîna aramiyê li ser sînorê hevbeş rêxistin dike û di nav de karên hevbeş li dijî gefên terorî dike. Wezîrê Derveyê Rûsî tekez kir ku serokê her sê welatên garantîdar di asîtana de doza ewlehiya sînorê Sûriye bi Tirkiye re û Rojhilatê Çemê Firatê di hevdîtina waniya dawî de li Sûdşî gengeşe kirin û her sê aliyan tekezî li ser levhatinê derbarê rêkeftina di navbera rejîma Esed û Tirkiye de kirin. Berî demekî jî rojnameya Washington Post li ser hezarê ji derekê ragihand ku Wezareta Berevaniya Amerîka kar li ser planekî derbarê avakirina devera aram li Bakurê Sûriyê dike û hêzên hejmarek ji dewletên Ewropî duê planê de wê beşdariyê bikin da ku devera Kurdî ji êrişên Tirkî werin parastin. Li gorî wê plana Amerîkî ya ku tanha tê gengeşekirin ku wê 1500 leşkerên Ewropî li Bakurê Sûriyê werin bicehkirin. Her wiha 200 leşkerên Amerîkî jî wê li deverê bimînin piştî vekişana hêzên Amerîkî ji Sûriyê. Serokê Rûsyê Vladimir Putin li gel hevşanê xwe yê Fransî Emmanuel Macron pêşhateyên dawî lê Sûriyê giftugû kirin. Li gorî daxuyaniya Kremlina Rûsî ku her du serokan di peywendiyekî telîfonî de rewşa Sûriyê bi giştî û mijara Idlib bi taybetî gengeşe kirine. Her du aliyan tekezkirin li ser giringiya destpêkirina pêkanîna komîtekî ji bo destûra Sûriyê û berdewamiya diyaloga siyasî li Sûriyê. Di heman peywendiyê de behsa lûtkeya sê aliya di navbera Tirkiye û Rûsya û Îranê lê Sûdşî hatiye kirin û rêkeftinên di navbera her du aliyan de. Wezîrê Berevaniya Tirkiye Xelosî Ekar ragihand ku peyadê û YPG beşekin ji PKK li Sûriyê lewma pêwîst e dûrî sînorê Tirkiye bikevin û eşkere kir ku binavkirina PKK bi navê Kurdan şaşitiyeke mezin e. Wezîrê Berevaniya Tirkiye di civîna xwe de lêgel berpirsên Amerîkî di çarçoveya Kongrê Mûnixê Ewlehiyê hejmarek mijarên giring guftûgû kirin. Got nav wan de dosya Sûrî jî guftûgû kirin.
لگوری میدیایên Türkî got Wezîrê Berevaniya Tirkiye Xelûsî Akar li gel her yek ji Wezîrê Berevaniya Amerîka Patrick Shanahan û şanderê Amerîkayê taybet ji bo Sûriyê James Jeffrey û endamên Encûmena Pîrên Amerîka civiya. Li gorî zanyariyan got Wezîrê Berevaniya Tirkiye ji berpirsên Amerîkî re diyar kir gorêxistina PKK û PYD sedema serekene ji kêşeyên di navbera her du welatan de û herdem peywendiyên wan têk dide. Xelûsî Akar her wiha diyar kir got PKK û PYD nûneratiya birayên me yên Kurd nakin û armanca Tirkiye bi tenê terorîstin ne Kurdin û eşkere kir got bi navkirina rêxistina PKK bi navê Kurdan şaştiyeke mezin e. Navbûrî her wiha diyar kir got YPG û PYD baskê PKK ne li Sûriyê. Lewma derxistina PYD ji Bakurê Sûriyê giringiyek wêya mezin heye ji bo ewlehiya sînorê Tirkiyê. Dê dawiya xeftina xwe de Akar tekez kir got pêwîst e PKK û rêxistinên bi ser ve li Sûriyê lê devera aram nemînin bi dirêjehiya 440 kilometrî û pêwîst e Tirkiye ewlehiyê li wê deverê peyda bike û biparêze. Got bi gotina wî Tirkiye rê nade got terorîst li ser sînorê wê bimînin. Di tweeteke nû de Donald Trump geflê welatên Ewropayê xwaro dibêje eger welatên Ewropayê girtiyên xwe yên Daişê li Sûriyê ku welatiyên wan in venegerînin welatê xwe ew ê wan girtiyan ku nêzîkî 800 Daişî ne li Sûriyê serbest berdin. Di tweeteke nû de Donald Trump serokê Amerîka gefêl welatên Ewropayê dixe û dibêje ku ew ê girtiyên Daişê li Sûriyê serbest berde. Ajansa Rusyaliyom îro belav kir ku serokê Amerîka Donald Trump roja înê gef li welatên Ewropayê xwar û got eger welatên Ewropayê rê nedin ku endamên Daişê ku ji geznameyên Ewropî ne vegerin welatên xwe an got wan neba welatên wan dê derencamên metirsîdar hebin û eger heya Amerîka girtiyên Daişê li Sûriyê serbest berde. Dê Twitterekê de Trump daxwaz ji Fransa û Almanya û hin welatên din yên Ewropayê kir ku rê li ber vegera zêdetir ji 800 girtiyên Daişa terorîst li Sûriyê ku xwedanê regeznamayên Ewropî ne vekin. Amaje kir ku xilafeta Daişê li ber rûxandinê ye. Trump di twîta xwe de serbar kir ku hêzin welatê wî dê nêzik ji Sûriyê vekişin piştî ku serkeftinê li ser Daişê ji sedî sed bi dest vebînin. Herwiha jê dereka medyayî nêzî Donald Trump serokê Amerîka roja şemiyê ragihand bû ku di dema 24 demjimêrên bê de wê Trump daxuyaniyekê derbarê şerê dijî rêxistina terorîstiya Daişê belav bike. Wekû hatî ragihandin ku Trump wê biryarekê derbarê şerê Daişê li Sûriyê derbike û eger heye ji nav birina yekcar ya Daişê rabigîne. Her divê derbarê de rewangeha Sûriye mafê mirovan eşkere kir ku nîzî 200 çekdarên Daişa terorîst roja înaborî xwara destî çekdarên Sûriyeya Demokratîk kirin di çarçoveya rêkeftineke dûrî ragihandinê de ku li gorî wê rêkeftinê 440 Daişî dê xwe li ser du beşan radest bikin. Beşê yekem 240 û yê duwem jî 200 çekdar. Tev jî ji regeznameyên biyanî ne hevdemî ku Amerîka amadekariyên xwe ji bo ragihandina pakkirina tevaya Rojelatê Feratê ji rêxistina Daişa terorîst dike. Li gorî torên civakî jî di her du mehêmborî de hazaran xelk û malbat ji deverên jêr kontrola Daişê de di dawîtirîn cih de di nav wan de malbatên endamên Daişê ji regeznameyên cuda cuda gihişt bûna deverên jêr kontrola Hesedê. Beryanha jî Amerîka ji welatên Ewropayê xwestibû ku girtiyên Daişê li Sûriyê ku welatî û xwedanê regeznameyên wê ne bi belba xwe wan dadgeh bike. Serbarî ku Amerîka dê alîkariya wan jî bike. Lê wekû hatiye ragihandin welatên Ewropayê metirsiya wan ji vegerandina wan terorîstan ji ber fikir û ramanên wan yên tundra û terorîst heye. Tanha ew yek cihê nakûkiyeke siyasî û ewlehî li Ewropayê ye. Serokê rejima Sûriyê Beşar el-Esed ragihand ku destûra Sûriyê ne cihê danûstandinê ye. Îro Esed di merasîmên pêşwaziya serokên encûmenên xwecihiyên parêzgehên Sûriyê di gotareke xwe de got destûra Sûriyê ne cihê danûstandinê ye û ew rê nadin welatiyên dijatiya rejima wî dikin ku biriya sîxurên xwe re yên hilgirê rageznameya Sûrî armanca xwe bi cih bînin. Esed serbar kir ku ew herî her bostek ji xaka Sûriyê rizgar bike. Serokê rejima Sûriyê wekû nameyekî ji aliyên piştevaniya xwe ji Amerîka dibin lê Sûriyê şand û got Amerîka we naparêze û berevaniyê di ber we de nake û berevaniya we
tenê artêşa rejimê ye. Şandek ji serkirdatiya Lîwayê Sêyê Pêşmergeyên Leşkerê Roj seredana fêrgeha pêşabîriya meşq û rahînanên leşkerî kir. Ragihandina Leşkerê Roj bilav kiriye ku îro şandekî ji serkirdatiya Lîwayê Sê ya Pêşmergeyên Leşkerê Roj ku ji Eqîd Ferhan Deştanî fermandê Lîwayê Sê yê Leşkerê Roj û cîgirê wî Eqîd Hesên Hemza û berpirsên beşên heman Lîwayî pêk dihat seredana fêrgeha pêşabîriya meşq û rahînanên leşkerî kirin. Şand ji aliyê fermandeya Raed Lorenzo hejmarek fermandeyên Lîwayê yek û Lîwayê Sê yê pêşmergeyên Roj ve hate pêşwazîkirin û rewşa pêşmerge û amadekariyên wan hatin gotûbêjkirin. Beriya 7 salan di roja 13 Subatê de destê xiyanet û terorê gihişte welatparêz û niştîmanperwer şehîd Nisreddîn Birhek. Endamê Mekteba Siyasî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û rêgirî lêkirin û paş re Nisreddîn Birhek gulebaran kirin û piştî çend rojan ji êrişa nemirovî şehîd û welatparêz Nisreddîn Birhek çûye berdilûvaniya Xwedê. Di vê fîçerê de em ê bêhtir balê bikişînin li ser jiyanname û kar û xebata Birhek. kesên xwedan rêbazeke pîroz û hestê mirovî û hoşmendiyeke siyasî herdem ji aliyê desthilatên dîktatorî dibin armanca sitemkariyê û ji bilîgirtin û îşkenceyê her wiha raserî kuştinê jî hincaran tên. Şehîd Nisreddîn Birhek ji dayikbûyê gundê Kevrê de na yê bi ser navçeya Çilaxa ve li devera aliyan e sal 1960. Xwendina xwe ya seretayî li gundê xwe yê dayîk bi dawî anî û xwendina xwe ya amadeyî li bajarê Çilaxa berdewam kir. Her wiha qonaxa sêmiya xwendinê li dibistana pêşesaziyê li bajarê Hesekê bi dawî anî û peymangeha pêşesaziyê beşê elektrîkê li bajarê Dêrazorê li Sûriyê bi dawî anî. Berhekê ji destpêka gencatiya xwe tevlîrêzên Partî Demokratîk Kurdistanî li Sûriyê El Partî bû û dirêxistinên xwendekaran li bajarê Hesekê û Dêrazorê kar kir. Nisreddîn Birhek bavê Ela weke endamekî hilbijartî beşdarî di Kongirê Partî yê pazdemîn de kir û gav bi gav berivpêş de post di desteyên partî de wergirtin. Ta gihişt endametiya Komîta Navendî ya partî di Kongirê Navdar bi Kongirê Şehîd Kemal Ehmed. Ew jî sala 1998 piştre Birhek endametiya ofîsa siyasî ya heman partiyê wergirt. Em bêjin sîlah te helê nake. Sîlah her nexweşiyê zêdetir ke, her dil êşayiyê zêdetir dike, em jî vê dibêjin. Yanî tir herdem jî gom hol hevdû rûnê ew rast e. Yani em li hevdû behsêdin. Nisreddîn Birhek ji kaniya rêbaza berzaniyê nemiriya kurdatiyê vexwar û hemû şiyanên xwe bikar anîn ta dawî dilûpa xwîna xwe di berevanî di ber wê rêbaza pîroz de da. Şehîd nemuneyeke qurbanîdan û fîdayekariyê bû ku xema milletê xwe dixwar û berevanî di ber de dikir û ji heval û hevkarên xwe hez dikir û hilgirê prensîp û bingehan bû û berevanekî tund bû di ber pirsa milletê xwe de û baweriya wî bi rêbaza kurdayetiyê ya berzaniyê nemir dihat. Bajarê Qamişokê bajarê me ye. Bajarê Dêrikê bajarê me ye. Dizê xwe de dina gulekê. Gulekê ne jikênin.
باجاري دير كده كل كي نشكن تفكين ندريكي مؤسسة كي حكومة نشوطن مؤسساتين منا ما تخص عم دريه جامد خنبريا بينجي صالي حتى أنا وادري نبكي دوبك يا دوانكي وسط سيادة القامشوكي قيادة سياسية كتير روسيا وأوانات خازن بس كرد بسكنن أبوينا شهيدة الريت كان نوش مرة بكيا بوي ما في كرد سوري سلطان حسين ديكتاتوري فاشي لكتادة سيماية بصدي هزارة كتن بلادة بازاري كندا ويران كر صدام حسين شو كردستان شيبو على كردي هذا الدان برهکه ده خبات آخوا یادم دریج ده راسری آستانگی و پرسگریکان جدیفچون و گرتنه دهات که جارایه که پشتی راپرینا آدارا 2004 که جعالیه هزین اولکاریه ین رژیم اسد هات گرتن و دوام جار سالا 2009 بو لی شهید هر راسری فشارکه بهتر دبو باوریاوی به بنگه و پرنسیپین پارتی بهتر دبو و همو کریارن هزین اولهیه ین رژیم اسد وی جباوریاوی و نگراندن تاکین و دلرشیاوان و طریو دوولانکین رژیم اسد او هاندان لسرگل لباراناوی بریا ملیشکه بکیره گرتی او جی دروژا سیزدان جهی وادوم سالا 2012 کو بگرانی بریندار بو. دوی بویرا دلهجینده برهک جبر برینن خواه ین دجوار هاترا کرن جبو نخوشخانه یا نور لباجار قامشلو. بشتره نخوشخانه یا مارتینی لباجار حلبه و هجمارک نشترگری دلاشیوی ده هاتن انجام دان. لی دسته بهشت جیه جیان دریشتر بو بر بلاشیوی پاکو دیرو که او هل بجارت تا دروپلن خود ناویوی به شهید تو مار بکه او جی ده 22 هیوا دوم جسالا 2012 ده. جنازه شهید برهک جحلبه هات و گوهستن جبو کو لگوندوی دایک به بخاک سپارتن او جی ده مراسمک شاینی گرانبوهابوناوی کو به هزاران ولاد پاریز و نشتیمان پرور تیده بشدار بون. برهک جمال باتک نافدار بو لدورا آلیان هر وها یک جکسایتین مزم بو جهوزا حمکا لی او یک پر بچوک بو لپیش بوهای نرخوی وکا ولاد پاریزکی نشتیمان پرور کو جه خواه دلی گلو ملت خواه گرد و ناوی خواه دیرو که ده تومار کر بتی پین زیرین. گل باراندنا دشمن کاری بو جیانا برهک بداوی بینه لینی کاری بو ناویوی د دلی گلو ملتوی ده بمرینه و هر ما ساغ د دلو جان ملت کرده شیرین کیلو آرک و خواندنه که گشتیش بو بیرانینا پاکروان نصرالدین برهگ ل آلمانیا و وفاداریش بو بیرانینا پاکروان نصرالدین برهگ و جان پاکروان کرد و کردستان رخصنا آلمانیا یا پارتیا دموکرات کردستان سوریا و خواندنه که گشتیش بو روندا کردی و جماور و تفگرا کردستانی ل آلمانیا بلاف کر و دیده داخواست کر کو بجداریه هفتمین سال وگرا ترور کرنا پاکروان گوتنا راستیه و کردایتی نصرالدین برهگ ببن رخصتنا پارتی لآلمانیا بانگ لروندا کردی کرکو لکومالایا هیلین دمجمیر یک پشتی نیورو حتی 5 ایواره لروژا 24 هیوه آماده ببن جبو وجاندنا و بیرانینه. رومان نویسه که کرد رومانک ده درباره کوبانی ده بلاف کرد. رومان نویسی کرد محمد رمو رومانا خوایا به ناونیشانا کونه 320 نویسیه. رومانا کونه 320 ده درباره کارساتین کو به سر ملت کوبانی ده هاتیه و لسر پنابرین کوبانیه. او رومان ل هفگهانا سوریا پیش روش ده لباجار مرسینه ل ترکیه با آماده بونا سیاست مدار و روشنبیرین ملت سوریه لوی باجاری هاتیه امضا کرن.
آژانسا روسیا اليوم ایرو بلاف کرد که ده هفتیا بوریده لگندوار عفرین شانک داعش جدورین حسده گهابون گندوارین عفرین و دخواستن در باسی ادلبه ببه لی او شان که جپینج ولاتین روسیا و تاجکستان و مالباتین وان پیک دهات جالی ارتشان اجتماعی و پولیسان و هاتنه گرتن لگوری جدر نخوجهی لسر زار راد یوسف بردف که ارتشان اجتماعی جالی ترکیه و تپشتوانی کرن بلاف کرن که او شانا داعش که جسی ولاتین روسیا و دو ین تاجکستان و دناوان ده سی جن و 7 زاروک بون با آلیکاری و آسان کرنا هن قاچاقچیان جدورین حسده در باس ببون گندوارین عفرینه ده انجام ده هاتنه گرتن و را دستی دادوریا لشکری هاتنه کرن. جگری وزیر دربای روسیه سرگی فرشینین آماجه بویاکی کرد که دوی کرد و دستحالات شامه بریا دیالوگ را دوزا کردی چاره سر بکن و روسیا و پشتوانیا و دیالوگی بکه او جی پشتی وکشانا هزین امریکی جی سوریه اروها فرشینین گوت گلک بجارده هاتنه باز کرن پشتی که ارتش امریکی جی سوریه درکبه و بجارده هری باش اوه که کشین دناوبرا کردان و دمشقی ده بریا دیالوگ را وره چاره سر کرن. پیمانگاه برلین یا نافدولتی وکولینک ده درباره بکار آنینا چکین کیماوی لی سوریه بلاف کرد و لگوری وی وکولینه که بهتر جه 300 ارشین کیماوی ده سال 2013 و هاتن انجام دان و بهتری وان ارشان لستوی رژیما اسد گرد. جه سالا 2013 و بهتر جه 300 ایریشن کیماوی لسوریه هاتنه انجام دان. پیمانگاه برلین یا نافدولتی جبو سیاستین گشتی وکه یکمین وکولین سربخواه لألمانیای وکولینک درخست و لگوری و وکولینه راگهاند که ایریشن کیماوی بهترین جه هجمارین فرمی ین کوتینه بلاف کرن. ده روژائینه روزنامه در شپیگل یا آلمانی درباری و کلین بلاف کر که جه سال 2013 و تا سال 2019 بهتر جه 336 ایریشن کیماوی لسوریه هاتنه انجام دان که گازن قدغه کری و دناوانده کلور و سارین جی هاتنه بکار آنین. لگوری و کلینه که رژیم اسد برپرسه دبر 98 جه صدی جوان ایریشان تاوی که رژیم اسد بلاف کربو که عمبارین چکن کیماوی بگشتی ده سال 2013 ده هاتنه جناف برن. هجمارا ایریشن کیماوی جه پیمانگاه برلین یا نافدولتی و هجمارین فرمی ین که هاتنه بلاف کرن ولایتین یگرتی بلگه کریه که 34 ایریشن کیماوی ده سوریه ده ده سالین دناوبرا 2013 ده و تا دسپیکا سالا 2018 ده هاتنه انجام دان و بر پرسیارتی وان ایریشان لستوی رژیم اسد دکه. لیر خسنا هیومن رایتس واچ بلاف کربو که هجمارا ایریشن کیماوی ده سوریه ده سالین دناوبرا 2012 و 2017 ده گهشتیا نوت ایریشی و آماجه بویه که کر که اگر هیا هجمارا وان ایریشان بهتر با. لی رژیم اسد جالی خواه بکار آنینا چکین کیماوی رد کر و گود که عمبارین چکین کیماوی ده سال 2013 ده جالی کمیتا نافدولتی بگشتی هاتنه تک برن. پیمانگاه برلین یا نافدولتی یا که تیمین و کلینرین سربخوا پیکته تکلی لسر جدرین هفشیوه کر. سرباری راپورتین پزیشکی و بلگین هن نخوشان ین که راستی گازن جحراوی هاتبون. وی وکولینه تکز دکه که 162 راپورتین دنجی هنه که چکین کیماوی ده سوریه ده هاتنه بکار آنین لیتیمین وکولینه نکارین وان پشت راست بکن. ریخسنا قدغه کرنا چکین کیماوی ارککنو ده حزیرانا بوری ده ورگرت بو که دباج مافه وی ریخسنه برپرسین وان ایریشن کیماوی دست نشان بکه پشتی که ارکوی او بو تنه دست نشان کرنا اگر او بکار آنینا چکین کیماوی. رژیم سوریه ری و جه لملت درعا آستانگ دکه دست دانیل سرمالو ملکین هنک خلکین سویل ین درعا و ری ناده به بی رزامندیا امنی دست به ثروت و سامان خواه بدن.
رژیما اسد بردوامه ده فشارین خوده به همی آوایی لسر سویل و شورشگرین در عایده. رژیم ایدیرینا ده ملت سویل یان شروانین بره دنوا ارتشا آزاده لی پاریزگاه درعای دست به مال و ملکی خواه بدن. او جی به ارمانجا تنیک کرنا تفگره لسر شورشه و به حس کرنا دور پیچ کرنا خواه یا اولهی لی و پاریزگاهه. چالکوانین خوجهی درعای دا نزانین کو دزگهین رژیما اسد دست دانینه سرمالین گلک جه خلکین سویل ین کو تولی شورشه بونه و هنک جوان کو دناوا انجومنین خوجهی و دزگهین آلیکاریان جبو ملت دنه. چالکوانان هروها دا نزانین کو رژیما اسد دست دانینه لسر مالین و گوهیز و نوا گوهیز ین سرکرده یان اندامین بره ین ارتشا آزاد چه کسین کو دباجر دا مابون یان جی دگل پنابران کوچبر بونه لی نافچین باکوری سوریه. دزگهین رژیم خلک درعای و شورشگران نچار دکه دکرین و فروشتنا هر ملککی خوده و رزامندی امنی آنکو اولهی جه دزگهین اولهی ین رژیم ور بگرین و او رزامندی ناده کسکی کو تولی هزین رژیم اسد نبن. هفدمی و یکی رژیم فشار دکه لسر ملت و کسین شورشگر و بدهان اپراسیون گرتنه و رواندنه لی پاریزگاه درعای انجام دایه. جیالی و خواه هف پیمانی نشتیمانی یا هزین شورش و اپوزیسیون سوریه تکسکر کو با آوای کی روزانه رژیم فشار دکه سر سویلان لی نافچین کو رژیم داگیر کرنه و دست خواه دانین سرمالین ولاتیان و پشتی 8 سالان جه شورشه هجی رژیم به همان هزر و عقلیت لدجی ملت سوریه رفتار دکه. پشتی دزدانینا رژیم لسر باشور سوریه یکسر بریار دزدانین لسر مال و ملکین هنک کسایتین باجر درخست و دناوان دجی جن و پزیشک و روزناموان و سویل جی هنه او جی به بهانه اکو او کسنه ترورستن. شانده امریکی تایبت جبو سوریه راگهاند کو وکشان امریکا ج سوریا و لسر چند قوناغان به و امریکا مرم خواه سوریه به جهانی. جیمز جیفری شانده امریکی تایبت جبو سوریه راگهاند که ولات وی مرم خواه سوریه ده به جهانی و تایبتی لروجهالات چمیفرات و سربار کر که وکشان هزین وان ج سوریه و لسر چند قوناغان به. وزیر دربی ولات ایران راگهاند کو مترسیا رودانا شر لگل اسرائیل مزنه. محمد جواد ظریف وزیر دربی ولات ایران د چارچوبه کنگره میونیخ لآلمانیا راگهاند کو مترسیا رودانا شر لگل اسرائیل مزنه و سربار کر کو ولات اسرائیل دخوازه شر لگل ایران انجام بده و او یک مترسیا که مزن درست دکه. ظریف سربار کر کو رفتار امریکا و اسرائیل روشی برف شر وده و اگر بن پیکرنا یاسای ناف دولتی بردوام به مترسیا رودانا شرکی مزن لگل اسرائیل دکوه هوله. هفدمی بداوی هاتنا کنگره وارسو جبو پیدا کرنا اولهی لروجهالاتا ناوین هاتا دیار کرن کنیزیک بونه که عربی اسرائیلی پیدا دبه جبو رواستاندنا بر فرهبونا ایرانی دده بریده. پشتی دو روزانه جوین و گفتگویان کنگره وارسوی تایبت به کم کرنا مترسیان لسر روجراتا ناوین به بشدار بونا نونر و برپرسن بهتری 6 سوالات جهانی گودنا وانده هجمارک ولات عرب جهبون بداوی هاد. دی کنگره وارسو ده هر یک جوالات سعودیه و امارات و بحرین و مصر و یمن و اردن و کویت و مغرب و عمان و قطر نونراتیا ولات عربی کرن. ده داویا کنگر ده آمده بویان تکس کرن لسر گرنگیا کاری هفش جبو به دست خستن اولهی و آرامی لروجراتا ناوین. هر وها چوانیا ریگیریه لترور و بلافبونا چکن کیمیاوی و مترسیاوی لسر اولهی دوری بگشتی هاتا گفتگو کرن. جیگر سروک امریکی مایک بنس گویک جبشدار بویان بود کنگر در آگهاند گو بشدار بویان تکس کرن لسر ویک گو ایران مترسیه که مزنه لسر دفر روجراتا ناوین بگشتی. او یکم جاره گو ولات عربی لسر یک ماسی
لگل سروک وزیرن اسرائیل بنیامین نتنیاهو دجوین گو اویک بوجه نرازی بونا حکومت فلسطینی گو مترسیک لجموی پیدا کر گو اویک ببریک جبو بهسکرنا پیوندین ولاتن عربی به اسرائیل را لتویویک دیاره گو ولاتن عربی گرنگیه ددن راوستاندنا اسرائیل ددوره ده بهترش دست پشخریا عربی جبو آشتیه لفلسطین گو اویک هاتا تکسکرن پشتی جوینا نتنیاهو لگل وزیر دروی عمان یوسف بن علوی هروها سردانا نتنیاهو بریانها جبو همان ولاتی نتنیاهو جعالی خواه اشکره کر گو کنگره وارسو در فتکه جبو کار لگل ولاتن عربی جبو بهیس کرنا برجواندین هفبش دشار لدجی ایران ده هروها دیار کر گو سرداناوی جبو عمان ریو دکه جبو هندک آلی ولاتن دن گو همان بریاره بدن اوروپا لکنو وکن به اسرائیل را جعالی خواه بردفکه بناوه وزارت دروی ایران بهرام قاسمی راگهاند گو اف کنگر بنسرکفتنه و دوربون جراستیه بناف کر و تکس کر گو تو کنگر به آمده بونا ایران و ترکیه و عراق و سوریه و لبنان و فلسطین و روسیا و صین نای سرکفتن و دا دیار کرن گو امریکا بکریار و بریارن خواه تبل هویه لروج راتا ناوین پیدا دکه پشتیمانیya hêzên şoreşê û opozisyona Sûrî duh daxuyaniyek bilav kir û têde komkujiya 15 Subatê ya Xan Şêxûn şermezar kirin. Di wê daxuyaniyê de hatiye ku çekdarên Esed bi komkujiyekî rabûn û neh kes têde bûne qurbanî. Hemû jin û zarok bûn. Serbarî hejmarek birîndaran li bajarê Xan Şêxûn li gundewarê Idlibê bûne qurbanî. Wê daxuyaniyê tekez kir ku ew komkujî ji ber topbaraneke top û mûşekan ku tax û cihên niştecî armanc kirin bi awayekî rasterast hatiye encamdan. Li gorî wê daxuyaniyê ew topbaran dê çarçoveya helmeteke şer ji aliyê çekdarên rejimê û milîsên Îranê ve bi piştevaniyeke Rûsî li ser deverên tevlî rêkeftina Idlibê hatiye encamdan bi awayekî niyazkirî da ku tirs û nearamiyê li deverê bilav bikin. Hevpeymaniya niştîmanî ya opozisyona Sûrî ew komkujî şermezar kir û daxwaz ji civaka navdewletî kir ku tevgerekî bikin ta ku rêgeriyê li rodana komkujiyên bêhtir bikin. Li her du bajarên Hema û Idlibê rejima Esed topbaraneke tund encam da. Di encam de 10 hejmarek sivîl birîndar ketine û hejmarek din jî jiyana xwe ji dest dane. Ji destpêka krîza Sûriyê di sala 2011 û taniha rejîma Esed di binpêkirînên xwe de berdewam e û li her du bajarên Idlib û Hemayê topbarankirinek tund ermanc kir. Gundewarê Hemayê ji roja înê ve û ta roja çarşemê rastî topbarankirineka tund ji alê rejîma Esed ve hat û bêhtiya wan êrîşan li ser Sehlilgab lê başûrê Hemayê hatin encamdan. Rêxistina berevaniya sivîl ya Sûrî îro roja yekşemê amarên topbarankirinên ku li Hemayê hatin rûdan belav kir ku di encama wan topbarankirinan de li ser bajarê Qel'atilmedîq dermansazek jiyana xwe ji dest da û du welatiyên din jî birîndar bûn. Lê di encama topbarankirinê de li ser bajarokê Elhewêz tenê ziyan maddî bûn. Li gorî amarên ku rêxistina navbûrî belav kirine ku di encama êrîşên li ser bajarok û gundewarên Eşşerî'a, Kerkat, Elhweş, Elhwêce, Cebel Şehşibo û zeviyên Qêrat hatin encamdan tenê ziyan maddî ketin. Herwiha gundewar û bajarokên li bakurê Sehlilgab lê Keferzêta, Letamîna, Latîmin û Morg rastî êrîşekê hatin bê ku tu ziyanên canî werên tûmar kirin. Li gorî ku alavên ragihandinê belav kirine ku bajarokê Eşşerî'a îro roja duşemê topbarankirinek li ser hata rûdan di encamê de hejmarek birîndar ketin. Roja înaborî de neh welatiyên sivîl jiyana xwe ji dest dan û hejmarek din jî birîndar bûn. Ew jî bê mûşekan li ser bajarê Hemayê. Li gorî ku hatiye belavkirin ku 3 jin û 6 zarok bûne qurbaniya topbarankirinê li ser bajarê Xan Şêxûn li Idlibê û heman mîdyayan balkişandin ser wê yekê ku di nav wan qurbaniyan de
سێ zarok جوان خودان پێویستێن تایبەت بوون. رژیما ئەسەد عێریشên xwe bi mûşekan lê gundewarên Idlib û Hemayê di heyama çend rojên borî de berferehtir dike ku di encamê de hejmarek welatî birîndar bûn û hejmarek din jî jiyana xwe ji dest dan. Bajarê Xanşêxûn di çarşema borî de rastî êrîşekê ji aliyê rejîma Esed ve hatibûn. Di encamê de du welatî jiyana xwe ji dest dan û hejmarek din jî birîndar bûn. Ew helmetên topbarankirinên tund ji aliyê rejîma Esed ve hatin rûdan piştî civîna serokên her sê welatên Tirkiya, Îran û Rûsya lê bajarê Sûçî ku têde rewşa Sûriyê bi taybet ya Idlibê hate gengeşekirin û rêkeftinek derbarî wî bajarî de hate êmzekirin. Türkiye kar li ser tevlîkirina Lubnan û Iraq ji bo danûstandinên astana dike yên ku şandeyên her du aliyên opozisyonê û rejimê serbarî welatên gerentûr Tirkiye û Rûsya û Îranê dike. Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan got ku dibe ew Iraq û Lubnanê tevlî prosa astana bike ji ber ku ew her du welat li ser sînorê Sûriyê ne û peywendiya wan bê Sûriyê re di astên cuda de ne. Erdogan serbar kir ku di dema vegera wan ji lotkeya Sûçî got ku wezîrên derve kar dikin bu awayekî alogor û amaje kir ku ew dikarin prosa astana aktîvtir bikin eger tevlî wê bibin. Rusya û rejima Sûriyê eşkere kirin ku ew ê du dergehên mirovî ji bo derketina welatiyên Sûrî ji kampa Rukban di 19 vê Sibatê de vekin. Li gorî destgehên ragihandinê yên rejimê wê du dergeh bi hemahengî li gel her du desteyên hevrêzkar yên hevbeş yên Rûsyê û Sûriyê ji bo vegera derbeder û koçberan wê bên encamdan. Li gorî daxuyaniyekî ku ji aliyê wan du desteyan ve hatiye bilavkirin ew biryar wê di 19 vê heyvê de têkeve duwarê cîbecîkirinê de. Ew jî li her du bajarokên Celîb û Cebelil Ghurab li derdora devera Tenef û ew prose wê li ser erêkirina derbederan bê neçarkirin bê encamdan û ew derbeder wê bên veguhestin ji bo deverên ku ew hel dibijêrin. Wezîrê Derveyê Brîtanya ragihand ku tevî ku rejima Esed rewatiya xwe ji dest daye lê ji ber piştgirî û piştevaniya Rûsya ji Esed re desthilatdariya Sûriyê wê ta demekî dirêj di destê Esed de bimîne. Malê li Kurdistana Sûriyê bi awayekî berfireh berbilav bûye. Welatiyên Kurdistana Sûriyê bi karanîna wan baştir dibîne. Xoleke Taekwondo li kampa Domîs ya penaberên Rojavayê Kurdistanê lê gundewarê Duhokê hate lidarxistin. Xol bi serpereştiya rêxistina Domîs ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Demokratîk Kurdistan Rojava hate birêvebirin. Matça Taekwondo di navbera her du tîmên şaxê Hesekeyê Yekîtiya Xwendevan û tîma Şîfa Gerdî bû û piştî bi dawî hatina matçê lêstikvan û tîm hatin xelatkirin. براستی اب بطوله میواندار ما ایروج روجاوای کردستان نه جباجار حسکه لویده که حاضرن وکو گو فريق اتحاد طلبه یکیتیا خوندوانا جروجاوا و اب بطوله براستی ما استغلال کر گو حاضریا وان لکردستانه گو دو گیهان کردستانه ام و مدرسه شفاگردی ما بهفدوره حاضریا به مدرسه کر و براستی اویا که انا اف بطوله لقاعة يكتيا عفوا رخراوة بارتي ديمقراطي كردستاني سوريا الدوميزة وبراستي امسباسيا فريقا اتحاد الطلبة ديكن يا جوج روجافاي كردستاني هاتي حتى فيدي وزحمتي كشان نجبو في بطولة
و ام گلکی کیف خوشن گو ابطولانا گو ایرو گو سبت پیش روزه ده ام روجاوای کردستان جلدار خینن و گو فريق می ویده که کامپا دومیز یه اتحاد طلبه که تیا خوندوانا گو هرنا دعوت کرن لروجاوای کردستان و ام ویلیست که هانی که روجاواج بینن ان شاء الله نزیکو ندور يرو ام هات الفيدق ما وقت لقاك تشيكروك بطولات دورتا مو كسي كردي مي سوري الباشوري كردستان بعرف بطولة تشيكر قام هات قام بعرف ان سرها بالفيدا دوباره سرنوشت. راوشکاری انجمن اولکاری هرما کردستان دلگرانی خواهد شانده ناودولتی جبو سوریه ده دربار روشا کردین کردستان سوریه در بران وزیر دروی روسیا دبیجه واشنطن دبرا آرام لی سوریه ناکبد برجواندی چارەسەری سیاسی لی سوریه ده ترکیا دبیجه نافکرنا پککی بناو کردان شاشتیه که مزنه خستنا آلمانیا یا پدکسی و خواندنه که گشتیش بو بیرانینا حفلان یا ترورکرنا شهید نصرالدین برهک بلاب کرد. ارشاد و بختور بن.